कोब्राना नागा विलेज गार्ड अमा हाथ खिबगी थौदोकी केस खौपुम PS ना लौखलमद्रे पोस्टमार्टम तौदना लैरोल चनख्रे हैबगी हेडलाइंस अमा कार्योजा नोने डिस्ट्रिक्ट की खौपुम पुलिस स्टेशन ना कोनबा कोई बिट्यांग लफोक खुल की मफम अमदा CRPF की कबरा कमांडो सिंगना ऑपरेशन चथबदा हैबतारे खुद थोकनबनी हाइदुना खुल असिबु ngak सेलिबा नागा विलेज गार्ड अमा नोंमैना कापतुना हाथ खिबा अमसुंग विलेज गार्ड कयाना असोकपन नंगहन खिबगी थौदोगसिगी मतंगदा मरी लेनबा खौपुम पुलिस स्टेशन ना रेगुलर FIR केस अमा लौखलमद्रे हारियोजा मसिदा थौदोगसिगी मतंगदा FIR केस लौखलबरा हाइबगी हंगुबगी मतमदा मकोइना हाइरगलिबसे PS की माइकेटगी कोई जनरल डायरी दा ओइना एंट्री तौरे अमसुंग मसिगी कॉपी अमा खौपुम PS की मफम दोइना सिनरकले हाबक पिरकले हाबक वाफम नेजा साइमतास कमाइन गदिंगे से मसे अकोगी हेवी स्वेन अकोगी सिंबल ऑफ नेग्लिजेंस एंड इरेस्पॉन्सिबिलिटीज का मसे द प्रिवेलिंग यामना कनोनी क्रोनिक डिजीजेस ऑफ मणिपुरी सोसाइटी है बतारे डिपार्टमेंट खुदिंग वक्तजु अदगी इवन लेंगाक पदगी हौरकान द मपुंग फाबा लेंगाक लेबंगम दबदगी हौरकान द मपुंग फाबा डिपार्टमेंट मदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी लीडर सिंगी लौबंगम दब ऑन फ्रंट्स दा डिजेनरेट ओइबा ngasagi soktharakkpa mayam gi saruk amagi ni police department ki hariba ngasai FIR lokatpa haibase oire ngasi mani ni uni sugrabani ko adui taragadi magi lobum tokpa ngasai gi kano case register tawba dagi magi FIR mayam du by proceeding mayam chathaba aduga justice sama yam thuna oida siriba this is person na du ngasai gi magi oiba position ama clear oiba oida madu maram chai natraga sadina haibana singba adagi magi tayu mayam singa du yam detain te miyam मतम चाना खंगन गदौनी नत्रगदी अखोइना कवर लाए हारगा हेता कनो लैरिबा कनो अखोइगी मी खरा ता मिसम ओरसु हेता हाटपो हालदी यारे हाइबगी कनोमदा लागदी मदु याम तायोनबा अखोइ ममांग सुनैनबा ता हाइबदो डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस दी अखोइ अराइबनी अदुगा मसाइगी फंक्शनल एंड ऑपरेशनल ता मागी कनोदुना यामना लूरिबदी मदुदी दा ngसाइगी कॉन्फ्लिक्ट ngसाइगी क्राइसिस मयाम सिंग सिदा अखोइना ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की पासिदी यामसु कंसर्न ओयोगदबनी अदुना ngसाइगी आर्मी सेक्शन security forces are fully digest or awareness pihogadabani about the human rights violations ko manipur adum thinadana lakpana akoi laiba film mayam se maram aduna kanoni yam thuna sigum se in all aspects aina hiding abadi aurikshu niwa chalam jagadi yam thuna ngasi mak madugi oiba kanom do lokhol ani yabani maram di ngarang muk chandri haragadi ko aduga loina na in the meantime aina thamjaning badi akoi da khasi khasi makoni haibi to phaba homina sin haibi do khudak to overnight change to bangam jaga su maram di akoi da yam sanga na ba akoi maning tamna mikha pondana chai lisang sin na masai puari leijara culture leijara laksaba oiraga so since 1949 ko akoi se हिरम खुदिमक्ता अखोगी सौथरगा लापा लेदना इवन अगस्त ताजी ngasi hayengdi howdiragano aduna si lapa matamda yengo august 4 gi miyam gi khongchan 1997 gi amuko gi kari gi sen gi ba achaw miyam gi kana integrity gi khongchan la ani ko adagi ngसाइगी कनो gi 27 अगस्त अलाम खोंगचत अमुक लानी ngसाइगी 1965 ta कोन थोखिबा मयाम सिंग दो सिगी द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर से 1958 कनो इटसेप सिमक ngसाइगी अगस्त ताजा ngसाइगी कनो हान बोइना ngसाइगी ऑर्डिनेंस तौगिबगी सिगी याम नुहाइ तब मियाम gi वाखलोन के मयाम से लोइ लाइबनी को अदुबु मणिपुर मियाम gi वाखलोन दी इवन 1948 की द कम्युनिस्ट पार्टी सोशलिस्ट पार्टी लिंकतना मणिपुर सोसाइटी की ओइबा मसक मयाम जे लेपनबगा होनरपगी ngसाइगी इवन अगस्त 23 1948 तगी लाक परिंग अमसु लाक्चरी नि हाइबनी का अनि की कॉन्फ्लिक्ट ओइबा कनो मयाम लैरि हाइबनी अदुना हारियो मयाम सिंग से कनो कंट्री अमगी मनुंग द लैरगदी अकोइना तोइना हाइबदो ngसाइगी कनोनी सेंटर की रोल स्टेट की रोल अदुगा अनि की कॉन्करिंग की रोल अदगी रेसिडुअल की लिस्ट लैरिबा मयाम की फेडरल मसक मयाम दु येंग कांदा फजना व्यवहार तोर लैनरा कांदा गवर्नमेंट लैरिबा स्टेट की मयाम दो empowered ko under the constitution india da fazala tawra kan dang sai function ohengdabani hojik laiba koi government si de koi na haibdo public government hanglai adagi oiba ka sai remote to raga tawbani haibdo madumakna koi gi oiba ting koi oiba dignity isa je laiba nung sijaraga so amasi kano wakhan dang sai kano tawraga su am toina koi gi englo manipur wa da kai da sai bi technology ki matang da maitai na maitai phabagi kano koi hatpagi natra kan tawbagi adum yauri do men pauna bazaba si gi matang da su laidana khongjom war da ada mate sipai adum lamji kan leader wala tharapagi wari adum laidina ko aduna samana chum tawbagi mong na chatha laire ana aina kitang koitang na hai base atai kari suna ting
police ki FIR gi posak mayam do ngasai gi lairiba redundancy mayam aduga lairiba ngasai gi hiram khuding makta ngasai gi sakhot pa nationalism ta state ki mayam singa sida aina tawri base aina pu ibase ai gi imung isa isu gi aduga tangi nate ko ai se main is social element have ni society lingaga laidui ni hujik lairiba asawa sanga nungai leba yai phari paisa pari mayam si matong na bani singdo na yum sar layu ardi chuklei le ni ngoi sendara kani kan lamuyim khong buda adagi kan sama kholam ta matam sela kani have ni khoi mayam ka senjala kani have ni aduna hari mayam si yenga kanda mayam si khaji khaji department ko mukta attention ma pira kanda kitang sincerity oina tawra kanda contribution to the society have wakhalun adu khaji khaji piba homina si adu yam attention piba longmagi manung danga si chakiba ni mi je asi gi ngo su hauri singa gi pung nipan du punsi oina la aroi du matam ni have ni chakhaba ni have ni maram aduna hari matam singa si kitang likna season na mira kanda mayam singa sina khara khara responsibility yam thudana attentive oiba kano akhoi government employee na attentive oiba public ama oimina se haibani that means FIR san bodo madu singmo loina in all aspects sa khot minaragadi khudap FIR san dabagi natraga justice pi na bo hona bagi natraga karigumba thodu ama thopagi oiba magi oiba department du gi security natraga mai to hunto ko mayam do khudap khudap tawra kan da hujiki wathogi thomo yaibani ana thokabli thokre aduna chandabdo ngasi mak chanabo hona si aduga makha tabada amugona sigumba nuai taba akoi lapses laibagi thabuk se masi laitara bo hona mina si for the sake of the society physiology tung horgi myam gi yenga na samai tung thangge ko hoi za yamna chumba wa phang loza ozam bathang da mulak jege khoi gi